Dakle, moja tema posvećena je poziciji savremene srpske književnosti u nastavi kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. I sad, odgovor na ovo pitanje kakva je, dakle, pozicija savremene književnosti, zahteva najpre odgovor na čitav niz nekih podpitanja, a ključno je ono šta se zapravo podrazumeva pod savremenom srpskom književnošću u nekakvom periodizacijskom, poetičkom smislu. Nekada u starim programima i čitankama, koji nadam se više nema, pod savremenom književnošću zapravo podrazumevala se književnost od Drugog svjetskog rata do danas. Međutim, to naravno nije tako, već duže vremena to nije tako i novija periodizacija, novi srpski istoričari književnosti, ali i književni kritičari, pod savremenom književnošću podrazumevaju ili književnost ovog novog, 21. veka, ili književnost koja, recimo, obuhvata poslednju deceniju 20. i ovaj period 21. veka. Dakle, u svakom slučaju radi se o književnosti, o književnim delima u ovom prelomnom periodu, na prelomu vekova od kraja 20. i do početka 21. veka. Međutim, ovo određenje nije tako jednostavno. Jedan prilično dugi uvod mogao bi se posvetiti ovom pitanju kako zapravo preciznije odrediti tu savremenu književnost, od kog trenutka ona zapravo počinje, da li se tu možda može naći neko delo, neki autor, neka godina od koje zapravo to savremeno doba počinje, ne samo u književnosti, nego zapravo u kulturi, u ovom vremenu u kome živimo, od kada to zapravo počinje savremenost. Naravno, ovaj pojam savremena književnost u isti mah je jedan ipak pomoćni pojam. On je tu dok ne smislimo neko bolje određenje, recimo za poetiku ili za nekakve poetičke stvaralačke odlike ovog doba, recimo, književnosti u 21. veku. Da li se tu i dalje može govoriti o postmodernizmu? Neki autori, recimo, govore o postmodernizmu, što je tek jedan prilično neprihvatljiv pojam. Neki teoretičari u svetu, od kojih je možda, evo, kod nas ovde najpoznatiji, on je dosta prevođen, ruski teoretičar Mihail Epstein je govorio već 90. godina prošlog veka o nekom hipermodernizmu. Nakon postmodernizma dolazi doba hipermodernizma, želeći time da istakne koliko ova hiperrealnost, ovi virtualni svetovi koje nude društvene mreže, koliko zapravo one utiču na oblikovanje naše kulture, umetnosti i književnosti, ali da će se ta nekakva hipermodernistička književnost nakon te postmodernističke avanture ponovo da se vrati nekim iskustvima modernizma iz 20. veka. Epstein je takođe predložio i neki pojam nekakve nove sentimentalnosti, da u književnosti ponovo počinju da se pojavljuju dela tog ispovednog karaktera, dnevnici, autobiografski zasnovana dela, ispovesti, dakle, opet posle jedne postmodernističke avanture. Dakle, priča bi se mogla govoriti o tome kako preciznije zapravo odrediti ovaj trenutak srpske književnosti u nekom poetičkom, stvaralačkom smislu, kada on počinje. Isto pitanje postavljaju i istoričari. Recimo, jedan novi britanski istoričar, čije delo i kod nas prevedeno, Eric Hobsbawm, u svojoj knjizi Doba ekstrema, navodi nekoliko događaja koji bi možda mogli da označe smisaoni kraj 20. veka. Da li je to možda pad Berlinskog zida, raspad Sovjetskog saveza, mapiranje genoma, početak kloniranja, onaj trenutak kada je internet počeo da funkcioniše. Dakle, mnoštvo nekih događaja postoji koji bi zapravo mogli da označe smisaoni kraj 20. veka i početak nekakvog novog doba, pa u tom smislu i u književnosti se mogu naći nekakve takve, da kažemo, granice koje okončavaju 20. vek i kada počinje, ili koje okončavaju možda postmodernizam i od kojih počinje nekako novo doba i književnosti, i umetnosti, i kulture. Očigledno da su možda te 90. godine
u tom smislu bile vrlo važne, da ne samo na nekakvom društvenom, političkom, ekonomskom planu događaja, istorijskom planu događaja koji su se tada desili, su bitno odredili i možda i danas određuju ovaj svet i vreme u kojem živimo, ali u nekom književnom smislu, recimo, poezija Ivana Volalića, njegove zbirke koje možda okončavaju jedno iskustvo neosimbolizmu u srpskoj književnosti, ili recimo romani Gorana Petrovića, možda recimo njegov roman Sitničanica kod srećne ruge, koji se baš i pojavljuje te 2000. godine, označava jedan blistav i veličanstveni završetak 20. veka, srpskog književnog 20. veka, i time se možda tim romanom se okončavaju nekakve postmodernističke tendencije, dok u ovom novom veku počinju već neki drugi književni, poetički, umetnički tokovi. Sad kažem, to jeste jedna prilično duga, opširna priča, međutim, ja sam ipak želeo da se ipak koncentrišemo na ove novije ili u novije vreme usvojene planove, programe, koja od tih nekakvih novih dela i dela savremene književnosti, dakle dela koje pripadaju tom kraju 20. ili početku 21. veka, su prisutna u nastavnim planovima i programima. Ja sam bio u nekim različitim komisijama koje su se bavile tim reformama tih planova, programa, i svakako ne spadam u one autore koji ističu da pošto poto treba uključivati neka savremena dela i savremene autore, a onda isključivati iz programa neka starija dela. To jednostavno tako ne funkcioniše. I uvijek kad sam bio u tim komisijama, nastojao sam da objasnim da se te reforme ne mogu svoditi na to. Tu su samo neke kozmetičke promene, da li ćemo nekog autora isključiti, nekog novog uključiti, ne. Tu su možda potrebne nekakve suštinske, temeljnije, dublje promene i promišljanja u koje bi naravno trebalo da budu uključeni u jednom obliku jedne široke javne rasprave i nastavnici, možda anketirati i učenike i profesori sa univerziteta, dakle jedno veliko iskustvo bi tu trebalo sabrati i onda možda temeljno napraviti neke izmene u postojećim programima, ali evidentno je da savremena književnost već uveliko kuca na vrata, na fakultetima, recimo na Filološkom fakultetu i na katedri za srpsku književnost sa koja dolazim, vidite kako se ona radi, možda neki od mlađih vas su imali prilike i da polažu tu poetiku savremene srpske književnosti. Sad u ovoj novoj akreditaciji uveli smo na petoj grupi, na ovoj grupi srpska književnost i jezik, ali i na prvoj grupi za srpski jezik, recimo predmet srpska književnost 21. veka, dakle to se već intenzivno radi, proučava, studenti već počinju to da čitaju i naravno da neka od tih dela već negde dolaze i u programe osnovnih i srednjih škola, što je sasvim prirodno. Ja sam, gledajući te programe, pokušao da izdvojim recimo neka dela, neke autore, dakle recimo tog kraja 20. do početka 21. veka koji su se našli u programima i koji su negde već preporučeni učenicima da ih čitaju. Sad, da li su neka u obaveznom, neka u tom izbornom delu, neki su u domaćoj lektiri, ali je evidentno da takvih dela itekako ima. Ako pogledamo recimo programe i planove za osnovnu školu, tu se evidentno primećuje da je sve više dela iz domena savremene srpske književnosti, ali koje pripadaju naravno književnosti za decu i mlade. I izgleda da su upravo ta dela nekako prvo ušla u programe, da su ona nekako otvorila vrata ili otvorile mogućnosti za neke promene. I sigurno je da možemo s ponosom da kažemo da srpska književnost za decu i mlade predstavlja jedan izuzetan deo savremene srpske književnosti, umetnički izuzetan, važan, plodotvoran, da ta jedna duga tradicija pisanja za decu i mlade je svakako dala i u savremenoj književnosti neka važna ostvarenja, neke autore koji, kažem, već sada postaju deo obaveznih programa. Ako bi se moglo možda izdvojiti šta je to što je posebna odlika tih ostvarenja, savremenih ostvarenja za decu i mlade, tu bi se možda, na osnovu recimo ovih dela koje su u programu, mogli bi se dve bitne stvari izdvojiti. To su svakako humor
i fantastika. Očigledno dela tog tipa u kojima postoji humor i u kojima postoji fantastika su našla svoje mesto u programu i to je dobro. Dakle, upravo ona dela koja pogotovo podstiču maštu, kažem, dela iz domena fantastike, dela koja možda upravo u centar pažnje dovode u okviru te fantastike i sam fenomen knjige, čitanja, mašte, postvarenja mašte, odnosa mašte i stvarnosti. Ili pak, s druge strane, ako je reč o poeziji, poezija koja, kažem, neguje humor, koja je u duhu i bogate tradicije srpske književnosti za decu, je, kažem, svakako našla svoje mesto. Dakle, od, recimo, 5. razreda, gde je deo obaveznog programa, recimo, ova sjajna pesma Peće Trajkovića, Kad knjige budu u modi, koja upravo na jedan humoristički način potencira to pitanje knjige, čitanja, biblioteke, dakle, koja negde to svakako dovodi u svoj fokus, pa do, recimo, poezije već, recimo, poznatih autora Dragomira Đorđevića, Vladimira Andrića, ali, recimo, nešto mlađih Dejana Aleksića. Dejana Aleksića, recimo, jednog književnika koji piše i za odrasle i koji je već uveliko afirmisan i jedan od najboljih savremenih srpskih književnika, prvenstveno pesnika, i koji upravo naglašava koliko je pisanje poezije za decu vrlo ozbiljna stvar. Negde njegov mogući pesnički ideal je da spoji neko iskustvo, recimo, Vaska Pope i Duška Radovića. Dakle, jednu specifičnu posvećenost jeziku koja postoji u Popinoj poeziji sa možda ovim humorom koji postoji u poeziji Duška Radovića. I ako poredite njegovu poeziju pisanu za odrasle i za decu, vidite da tu postoje neki slični stvaralački, poetički principi, tako da on kao autor, ali i kao autor proze, Muzika traži uši, ili Koga se tiče kako žive priče, koja je ponuđena kao izborna lektira, svakako potvrđuje da, kažem, novija srpska književnost itekako ima izvanredne, izuzetno kvalitetne autore za decu. Jedan, recimo, od autora književnosti za decu koji se, između ostalog, posebno zalagao da dođe do promena u tim programima je i, nažalost, prerano preminuli Igor Kolarov i njegovi romani Agi i Ema u 5. razredu, odnosno 12. more, koje je ponuđeno u 7. razredu, koji možda doneo jedan sasvim novi senzibilitet u toj književnosti za decu, između ostalog i potencirajući taj moment fantastike pa i moderne bajke, je takođe nešto što zavređuje pažnju. Onda priče Vladislave Vojnović u 5. razredu, ili recimo 6. razred koji je tu posebno zanimljiv baš zbog tog potenciranja fantastike, i to fantastike koja dolazi iz, recimo, srednjeg veka, iz slovenske mitologije. Tu je napravljen jedan zanimljiv izbor koji, kažem, okuplja baš taj tip dela, koja negde inspiraciju nalaze u mitu, u folkloru, u slovenskoj mitologiji, u bajkama, što, kažem, može biti vrlo interesantno, vrlo podsticajno, što jeste možda negde u skladu i sa ovim delima, pesmama, bajkama iz narodne književnosti, dakle, kako negde savremeni autori za decu itekako nalaze inspiraciju od slovenske mitologije pa do srpskog folklora i epike. Svetlana Melman Janković, Knjiga za Marka, ili Teodor Rosić, Priče starog čarobnjaka, ili Vesna Aleksić, Kaljevi konj. Dakle, tu se zaista okupio jedan zanimljiv, kažem, izbor dela koja inspiraciju nalaze u tradiciji, u prošlosti, ali tu je svakako bilo mesta i za, recimo, roman Jasminke Petrović, Ovo je najstrašniji dan u mom životu, kao i kasnije u 7. razredu njen roman Leto kada sam naučila da letim. Dakle, sad autorka koja je više inspirisana ovim savremenim dobom i koja donosi možda senzibilitet ovog savremenog doba. Mislim da je to važno možda napraviti jednu ravnotežu u programima upravo između
ovih autora koji su, kažem, inspirisani prošlošću i koji sad na jedan drugačiji način iz perspektive ovog novog doba promišljaju, tematizuju prošlost i, kažem, ovih novih autora koji se inspirišu ovim savremenim dobom i ovim dostignućima što tehničkim, društvenim mrežama, dakle onoga što negde neminovno postoji i što se ne može zanemariti, što suštinski oblikuje i svet dece, ali evidentno i naš. Ili autori poput recimo Uroša Petrovića, koji u formi tih osobenih mozgalica priča koje zahtevaju jedno logičko razmišljanje, a koje zapravo pripadaju književnoj formi, takođe donosi čak jedan potpuno novi žanr u domenu književnosti za decu. Međutim, tu se, pored ovih autora, koji, kažem, prvenstveno stvaraju u domenu književnosti za decu i mlade, tu se, međutim, našlo već i u osnovnoj školi, našlo se mesta za ove autore koji, kažem, predstavljaju možda ključne predstavnike i predvodnike tih nekakvih novih tendencija u savremenoj srpskoj književnosti, kao što je recimo Goran Petrović. Njegove priče koje su prisutne u osnovnoj školi su, kažem, izuzetne i mislim da je to autor koga svakako treba potencirati i u osnovnoj i srednjoj školi, njegovo prisustvo u lektiri, baš zato što je to autor koji neguje jedan osobeni tip fantastike, to jeste tip fantastike koji proizilazi iz tog postmodernističkog, pogotovo Pavićevskog i Borkisovskog iskustva, ali izgleda da su upravo takve priče, čini mi se, vrlo interesantne savremenoj deci. Tu su pogotovo priče koji negde potiču, kažem, tu maštu, potiču kreativnost, pogotovo pričama Gorana Petrovića koji neguje taj postupak postvarenja mašte, ostvarenja mašte, mogućnosti da nešto što je izmaštano zaista uđe u neku vrlo složenu interakciju sa ovom racionalno prihvatljivom stvarnošću. Goran Petrović koji ima jedan osobeni izbrušeni jezik i stil i jednu bogatu kulturu, erudiciju, to je zaista nešto što je izvanredno i on je, recimo, jedan od autora koji nesumnjivo već postaje klasik, ulazi u taj nekakav kanon srpske književnosti i dobija svoje važno mesto, evo, i u osnovnim, ali i programima srednjih škola. Također, tu je u 7. razredu i Milorad Pavić, i izbor, recimo, njegovih pripovedaka iz zbirke Ruski hrt. Dakle, kažem, taj tip postmodernističke fantastike je svakako vrlo zanimljiv, mada jeste malo i zahtevan za odbranu, pogotovo kod Pavića, zbog obilja tih nekakvih intertekstualnih veza, prisustva elemenata različitih kultura, ali, kažem, taj tip fantastike jeste nešto što može i na tom nivou da bude i tekako prihvatljivo učenicima. Jedan od, recimo, autora koji se u 8. razredu našao u toj domaćoj lektiri je i sad u ovim novim programima i David Albahari, i izvanredan Albaharijev roman Mamac, svakako jedan od najboljih srpskih romana kraja prošlog veka. Ja sam bio u tim komisijama koje su radile ove programe za 7. i 8. razred i svakako smo imali tu nekakve brojne nedoumice koje autore možda da uključimo, tu su se možda dvomili između Davida Albaharija i Vladimira Tasića i Tasićevog romana Oprošteni dar, kratkog lirskog romana Oprošteni dar. Na kraju prevagnulo, recimo, da ovde bude ponuđen Albaharijev Mamac i pitanje da li učenici u 8. razredu mogu u potpunosti da shvate, da razumeju tu knjigu, ali meni se čini da ipak mogu i da je to važna knjiga koja upravo, recimo, potencira tu priču o Drugom svetskom ratu, o stradanju ljudi za vreme Drugog svetskog rata, ali to dovodi u vezu i s ovim savremenim dobom, sa nekakvim migrantskim iskustvom, raseljenim ljudima. Dakle, to jesu nekakve teme koje su, kako figuriraju danas kao vrlo važne, pa u tom smislu i negde dece tog uzrasta postepeno negde treba da shvataju, da se otvaraju za upravo taj krug tema koji će sačekati kasnije, naravno, i u srednjoj školi, što na časovima istorije ili književnosti, ali koje negde i tekako postoje u javnom životu, u društvenom životu.
Dalje, tu se u 8. razredu otvorio prostor i za neke savremene pesnike, prvenstveno dva autora su tu vrlo važna i tekako zaslužuju mesto da nađu baš u programima osnovnih škola, to su Vojislav Karanović i Ana Ristović. Dakle, dva izuzetna autora i prevođena i cenjena, dakle negde možda vrh savremene srpske poezije su zaista Ana Ristović i Vojislav Karanović i prirodno je da se negde iza njih nađe mesto i u osnovnoj školi i recimo tu je ponuđena pesma Ane Ristović Gledajući u drveće, dakle jedna deskriptivna lirska pesma koja čini mi se sasvim primerena i da je deca u tom uzrastu sasvim mogu razumeti i da može biti interesantna. Zanimljivo je da je upravo u 8. razredu otvorena jedna mogućnost kako zapravo uvesti neka dela savremene književnosti u nastavu. Naime, taj program, naime, to pitanje kako da neka dela iz savremene književnosti postoje u programu, neizbežno je vezano za pitanje da li ima dovoljno časova, da li to može sve stići, ali jednostavno da se obradi, pa i to može biti jedan vrlo važan argument u ovoj priči koja se često u posljednje vreme ističe, da se mora povećati broj časova srpskog jezika i književnosti, i to je, kažem, argument da i savremena književnost je negde prisutna i da neki autori i dela savremene književnosti treba da se nađu već u programima, ali, kažem, ovde je u 8. razredu možda otvorena jedna zanimljiva mogućnost kako da se neke stvari povezuju. Recimo, tu je otvorena mogućnost da se radi u tom jednom izbornom dopunskom delu lektire, da se rade neke odrednice, recimo, o Ćirilu i Metodiju iz Hazardskog rečnika. Dakle, ta mogućnost da se neka, recimo, novija dela povezuju tako što će se dovesti, kažem, u vezu sa nečim što učenici već znaju, sa nekim temama, jedinicama koje su oni već obrađivali. Ta mogućnost je i tekako ostvarena u srednjoškolskim programima, tu je ona u velikoj meri zaživela, pogotovo je ponuđena u drugoj godini srednjih škola i u trećoj, ali recimo ako krenemo od početka u prvoj godini, tu je opet prisutan Goran Petrović i ova njegova priča o pričanju, mada, dakle, jedno iskustvo pripovedanja Gorana Petrovića koje je možda na najboljem tragu Ive Andrića i Goran Petrović kao i Andrić potencija tu važnost priče, pričanja, ne samo u domenu kulture, književnosti jezika, nego uopšte u domenu života, da čitava naša stvarnost je zapravo izatkana od mnoštva priča i da svako od nas živi zapravo u nekoj svojoj priči, kako se negde te priče zapravo mešaju, dodiruju i koliko smo mi zadovoljni svojim životnom pričama ili koliko želimo da promenimo svoju životnu priču, odakle one fraze iz koje si ti priče, u kojoj si ti priči, ta veza priče i života koja je tekako potencijirana kod Gorana Petrovića, međutim u prvoj godini je možda postoji mogućnost da se još jedno delo Gorana Petrovića u nešto većoj meri potencira, da se na to skrene pažnja učenicima i da se čak neki mali odlomak iz tog dela uvrsti, to je svakako izvanredan roman Gorana Petrovića Opsada crkve Svetog Spasa. Naravno, teško je, iluzorno je možda očekivati da će svi učenici to da pročitaju, da će svi u podjednakoj meri za to biti zainteresovani, ali ta vrsta povezivanja, recimo, srednjeg veka, nekih dela iz srednjeg veka, uopšte srednjovekovne istorije, kulture, sa, recimo, ovim romanom, koji upravo tematizuje neka zbivanja iz srednjeg veka, zaista predstavlja izvanrednu mogućnost, da ne kažem jedan lep model, kako određena dela iz savremene književnosti mogu na jedan fin, lep, smislen, elegantan način da budu uvedena, ako ne u celini, onda u odlomcima, ili da bar budu preporučena učenicima. U prvoj godini gimnazije u ovim novim programima važno mesto je dobio roman Dobrila Nenadića Dorotej, koji upravo tematizuje roman iz 77. godine, dakle ne spada baš u ovo što bi se mogli nazvati savremenom književnošću, ali spada u krug nekakvih novih dela koje su se našla u ovim novim programima. Dakle, upravo po toj logici, dakle, roman koji tematizuje na jedan pripovedački izuzetan način, to iskustvo srednjeg veka, srednjovekovnog života, srednjovekovne kulture, običaja, dakle, po toj logici, nekakvoj tematsko-motivskoj vezi, taj roman se našao u prvoj godini studija ili tu je bio, ili ne znam da li još uvek, i Borislav Pekić i Vreme čuda ili odlomak iz romana Vreme čuda,
možda baš po toj vezi sa Biblijom, koja se tada radi, i ta nekakva mogućnost sad novog čitanja ili inspiracije koju autori nalaze u tim kanonskim velikim knjigama. Dakle, upravo ta mogućnost da se kaže neka dela uvode po nekakvoj takvoj tematsko-motivskoj vezi, dakle, ta mogućnost da se ne ide u potpunosti po ovom književno-istorijskom modelu na kome su uglavnom zasnovani planovi i programi u srednjim školama. Bilo je, ja se reći, kad smo razgovarali o nekim promenama tih planova i programa, bilo je čak tih vrlo smelih ideja da se, recimo, u srednjoj školi u potpunosti, ili skoro u potpunosti, napusti taj književno-istorijski model i da se dela na neki drugačiji način povezuju, ovako tematsko-motivski, da bi možda to bilo efektnije, bolje, da bi možda to učenike više podstaklo na čitanje. Ja nisam bio za to i mislim da je dobro što nije prihvaćen baš takav, nego je sad otvorena mogućnost da se u okviru ove književno-istorijske priče od narodne književnosti srednjeg veka pa do 20. veka u 4. godini ipak nađe mogućnost da i neka dela savremene književnosti se povežu sa sadržajima koje se baš u toj godini radi. To je možda, takva mogućnost je najizrazitije prisutna u 2. godini srednjih škola u planovima za 2. godinu, gde je otvorena mogućnost nastavnicima, recimo, da kada govore o tom baroknom dobu, baroknom duhu, stilu, epohi, kulturi, recimo, upute učenike, recimo, na Milosava Tešića i njegovu zbirku Prelet severa, krug Račanski Dunavom, koja je izašla 1996. godine, jedna svakako od najboljih pesničkih zbirki naših kraja prošlog veka, koja je upravo inspirisana velikom seobom. Dakle, kako jedan pesnik iz kraja veka, jednim osobenim jezikom, uspostavljajući nekakve toponimske brojanice, prati kretanje Srba od juga ka severu i kako nekakvi centri, kako su se nekako uspostavljali ti centri srpske kulture na severu, recimo Sent Andreja, dakle, uopšte kako je taj put od juga ka severu izgledao i kako se to na prelazu iz 17. u 18. vek, dakle, formirala ta srpska zajednica u Južnoj Ugarskoj. Dakle, to je jedno važno pitanje i srpske istorije i srpske književnosti, ali koje je sada opevano u ovoj zbirci. Ili, također je otvorena mogućnost nastavnicima da, recimo, neki sadržaje koji se tiču, recimo, doba prosvetiteljstva, ali također tog baroknog doba, povežu sa romanom Radoslava Petkovića Sudbina i komentari. Također jednim od izuzetnih, pa možda čak i najboljih srpskim romanom kraja prošlog veka, Sudbine i komentari Radoslava Petkovića, gde se, kao vrlo važne figure i likovi u tom romanu javljaju, pored, ne znam, grofa Đorđe Brankovića na specifičan način, javlja se, recimo, i Dositej Obradović. Dakle, kako, Dositej Obradović, o kome se govori u 2. godini, iz jedne književno-istorijske perspektive, biografske, gde se tumače neki njegovi tekstovi, sad kako je on junak jednog romana, dakle, kako je sad on postao deo jednog fikcionalnog sveta, kažem, to je jedna dobra, zanimljiva, lepa mogućnost da se na jedan smislen način dela i savremene književnosti uvedu u program, da se možda preporuče učenicima, da se možda neki odlomak unese u čitanke, dakle, da to ne bude samo nekako puko dodavanje nekakvih novih dela, nego, kažem, da se ona povezuju sa onim što učenici već znaju, sa onim što u toj godini rade, kažem, ta mogućnost je izuzetna i treba je možda u što većoj meri iskoristiti. U tim nekim programima koji sam gledao za 2. godinu srednje škole i gimnazije takođe su, recimo, preporučene i neke pripovetke Milorada Pavića, Izvrnuta rukavica, Silazak u Limbu, Izvrnutoj rukavici je pričao o Dositeju, u Silasku u Limbije, to je zapravo pričao o Gavrilu Stefanoviću Vencloviću. Dakle, možda je to takođe zanimljiv način da učenici možda bolje spoznaju, shvate, dožive nekakve autore, pesnike, književnike iz, recimo, tih nekakvih prošlih vekova, kako se oni sad javljaju kao likovi savremene proze. Tu je također otvorena mogućnost da se neki sadržaj iz 2. godine povežu sa još jednim romanom, vrlo zanimljivim romanom, to je roman Strah i njegov sluga, Mirjane Novaković, koji se upravo odigrava u Beogradu polovinom 18. veka,
dakle, kako je taj period, recimo koliko je taj period i koliko je, recimo, uopšte to barokno doba zanimljivo, inspirativno za savremene srpske književnike. Možda je to srednji vek i barok su možda najinteresantniji, najintrigantniji periodi za novije književnike, eto, u rasponu od Milorada Pavića do Radoslava Petkovića, Gorana Petrovića ili recimo Mirjane Novaković. Kažem, to je takođe zanimljiva mogućnost da se, evo, recimo, ovaj roman, izvanredan, duhovit, prepun nekakvih različitih reminiscencija, intertekstualnih veza, pogotovo na taj period 18. veka u Srbiji i Evropi, preporuči, pomene, uvede možda čak i neki odlomak, što će, kažem, svakako, bar kod jednog dela učenika, razviti tu pažnju, interesovanje za neka novija savremena dela. Kažem, realno govoreći, naravno, neće svi učenici u srednjoj školi, ali neće, nažalost ili na sreću, neće svi otići da studiraju književnost, ali bar kod jednog dela njih treba razviti tu svest da, dakle, treba pratiti ovu savremenu književnost. Niko to ne može sve da pročita. Ko bi mogao da pročita 200 romana koji se godišnje pojavi, to je apsolutno nemoguće. Da pažljivo, smisaono, lepo pročita sve te romane, to je zaista vrlo teško, ali, kažem, možda već u tom uzrastu ih treba, kažem, podsjetiti da prate, da znaju neke autore, da znaju neka dela, jer možda je upravo ta ljubav prema čitanju, svest o tome da književnost nije samo ono što se dešava u prošlosti, što se dešava u prošlosti, da ne pripada samo domenu istorije književnosti, nego da se odvija tu, pored nas, u našim životima, ta svest je, čini mi se, podsticanje te svesti kod učenika je vrlo važno. Poznati proučavalac književnosti, jedan od oca strukturalizma u 20. veku, Cvetan Todorov, je negde pred kraj života napisao jedan zanimljiv tekst koji se zove Šta je književnost, gde je na kraju posle tog jednog ogromnog životnog naučnog iskustva želeo da ponovo odgovori na pitanje šta je književnost i koja je to ključna stvar u književnosti, i on je rekao da, mi smo naučili, kaže, naše studente sve, i iz istorije književnosti smo ih naučili, učili smo ih o perspektivi, o fokalizaciji, o naratologiji, o lirskom subjektu, svemu i svačemu, ali, kažem, možda smo jednu stvar zaboravili, da ih na prvom mestu naučimo i da stalno to kod njih potičemo, a to je zapravo ljubav prema književnosti. Možda je to ključna stvar, dakle, ljubav prema književnosti, prema čitanju, svest da ipak negde književnost i čitanje bitno određuje naš život, menja, oplemenjuje naš život, možda je to jedna od važnih stvari, a upravo te stvari se potenciraju kod nekih savremenih autora, kao što je recimo pomenuti Goran Petrović. U trećoj godini su opet otvorene te zanimljive mogućnosti povezivanja, recimo da se paralelno sa Bojićevom pesmom Plava grobnica govori i o pesmi, izvanrednoj vrhunskoj pesmi Ivana Bolalića Plava grobnica iz zbirke pisma. Kažem, to je također, kažem, izvanredna, lepa, plodotvorna mogućnost kako da se jedna savremena pesma uvede u krug onoga što učenici u toj godini rade, dakle u krug onoga što im je negde već poznato, o čemu znanje stiču. Dakle, poređenje, recimo, ove dve pesme je, kažem, izvanredan primer kako jedno klasično delo iz prošlosti može da se smisalno dovede u vezu, poveže, tumači, proučava sa jednim novim ostvarenjem. Takvih mogućnosti u trećoj godini ima još, recimo, ako se ne verujem, tu se radi i saputnici Isidore Sekulić, jedna novija književnica, naša Laura Barna, ima taj roman Moja poslednja glavobolja, koja je upravo inspirisana Isidorom Sekulić, kao što je i u osnovnoj školi, recimo, preporučen, recimo, taj putopis Vide Ognjenović, Putovanje u putopis, koji je opet inspirisan Isidorinim knjigom pisma iz Norveške. Dakle, takve veze su, kažem, vrlo dragocene i treba ih potencirati. U trećoj godini je također otvorena mogućnost da se, to je sad jedna komparativna veza, da se, recimo, Andrićev roman Drinić Ćuprija poveže, recimo, sa romanom Orhana Pamuka, Sunce crveno, o Carigradu iz 16. veka, dakle, da se ta dva tipa orijentalnih kultura koje su prisutne kod Andrića i kod Pamuka na neki način porede, sameravaju, kažem, to svakako može biti pojedinim učenicima interesantno, ali, kažem, tu ima još mogućnosti, recimo, da se ovaj krug dela u Prvom svetskom ratu, a u ovom novom programu za treću godinu tu se posebno potencira Crnjanski, Izbor iz lirike i take, Dnevnik o Čarnojeviću, da se možda ta dela takođe dovedu sa nekim ostvarenjima i savremene književnosti, kao što je, recimo, roman Aleksandra Gatalice Veliki rat.
Sigurno je naravno da među učenicima ima oni koji se interesuju za istoriju, koji zanima istorija, recimo taj Gatiličin roman Veliki rat, koji se može nekim odlomkom uvesti, svakako može nekom biti podsticaj da se zainteresuje za to delo i za čitav krug dela koji se u novijoj srpskoj književnosti pojavila i koje su direktno inspirisane Velikim ratom. Bila je ta godišnjica, pojavio se ovaj Gatiličin roman, pojavio se onaj izvanredan Basarni roman Anđeo atentata, onda onaj roman Veliki Juriš Slobodana Vladušića. Dakle, čitav niz dela koje su inspirisane Prvim svetskim ratom, dakle, ta mogućnost nekakvog povezivanja se i tu također otvara. Onda naravno dolazimo i do 4. godine koja je prirodno najotvorenija prema ovoj savremenoj književnosti. Ja sam tu radeći neke čitanke pokušao da i uspeo da stavim neki autor u jednom, recimo, izboru iz savremene srpske poezije. Mislim da je u novim programima izuzetno važno mesto dobio jedan autor, izuzetan pesnik koga ranije nije bilo, koji nije bio toliko prisutan, to je Ivan Vlalić. Uz Vaska Pop, možda i najbolji srpski pesnik druge polovine 20. veka. Mislim da se u programima sad za 4. godine posebno potencira opus Ivana Vlalića, pa mislim da će sigurno u nekom trenutku i ta možda zbirka Pismo se negde u celini i naći u programima, ali te pesme Pismo, Jezero u jesen, da li Nostalgija, Melanholija, tu je sad jedan različit izbor moguće, ali Ivan Vlalić je vrlo zahvalan pesnik, baš zbog toga što u njegovoj poeziji se toliko potencira i kultura i tradicija, mnoštvo tih nekakvih intertekstualnih veza, velika erudicija, naravno ne može se očekivati da učenici za sve to povežu, ali ta mogućnost da se vidi koliko savremena poezija negde uspostavlja veze sa tradicijom, kulturom, istorijom, koliko ima potrebe da negde o tome peva, progovori, da se o tome odredi, to svakako jeste nešto što može biti vrlo interesantno, korisno, plodotvorno da se o tome govori u školi. Tu su naravno od pesnika i ovi već klasici, živi klasici, poput recimo Bećkovića i Ljubomira Sivovića, ali tu se svakako našlo mesta i za, bar sam ja recimo radeći neke čitanke, želao tu da stavim i Anu Ristović, izvanrednu pesnikinju, Novicu Tadića, Vojislava Karanovića, dakle to su autori, kažem, koji zaista predstavljaju vrh savremene srpske poezije i koji polako postaju već klasici srpske književnosti. Naravno, u jednom izboru jedna, dve pesme, to je, kažem, sasvim dovoljno, to je sprem i mogućnosti, časova, fonda, ali, kažem, to je ipak dovoljno da kod učenika, da bar kod nekog od učenika razvije tu svest i interesovanje za savremenu, recimo, pesništvo. Kad smo radili neke programe za 8. razred, ja sam tu onako malo smelije predložio da se nađe, recimo, jedna pesma Milane Marković, to je njena izvanredna antologijska pesma Malena Banjska, koja bi se mogla, recimo, povezati sa, i tekako, naravno, sa pesmom Banović Strahinja, to je ta veza, to može i u srednjoj školi da se svakako potencira. Međutim, ovi neki nastavnici, pogotovo ovih nekog zavoda, tu su bili malo uzdržani, ima tu malo nekih reči problematičnih u toj pesmi, ali zaboga, to je leksika koja pripada ovom, savremenom dobu, ali ta pesma, dakle, o mladoj ženi koja se vraća u svoj zavičaj, koja se vraća na Kosovo i koju, susreće ta tradicija, to nasleđe je zaista izvanredna i to je jedno važno pitanje, Kosova i Metohije, koje negde je svakako prisutno i u književnosti, pa i u savremenoj poeziji. To se nekako ne može zaobići. Zašto bi se to zaobilazilo? Takođe sam predlagao da uđe jedna drama u program, to je zanimljivo pitanje i prisustva dramske književnosti, novije dramske književnosti u programima, dakle, pored, recimo, Aleksandra Popovića, Dušana Kovačevića, tu bi svakako mogli biti mesta i za neke drame, recimo Milane Marković, ta njena izvanredna drama Zmaje ubice, koja je upravo posvećena mladoj Bosni, a koja se odvija u učionici, koja počinje u učionici, tako što učenici razgovaraju o Prvom svetskom ratu, o mladoj Bosni, o Gavrilu Principu. Dakle, prirodno se nekako nameće da bi ta drama mogla biti predmet, recimo, razgovora, interpretacije i nastave. Već u 4. godini su prisutna dela i Gorana Petrovića, Sitničanica kod Srećne ruke, koja upravo potencira taj fenomen čitanja i važnost čitanja, u tome koliko naši životi, hteli ili nekad, ipak zavise od čitanja i kako smo stalno upućeni na neka čitanja, tumačenja,
na nekakve izmišljene svetove u kojima možda radije živimo i obitavamo nego u ovom stvarnom, realnom svetu. I tu se takođe našao roman Mamac Davida Albaharija. Zanimljivo je kako novi programi nekako potiskuju ili iz programa se isključuju neka dela vezana za Drugi svetski rat, nema više ni recimo Antonija Isakovića, Valijska gora je stavljena u nekakav izborni deo. Nisam siguran da je to baš tako dobro, dakle da se negde ta knjižna dela inspirisana na Drugi svetski rat baš toliko podcenjuju i negde izbacuju iz programa i zato je, čini mi se, mogućnost da se recimo u lektiri radi, opet Mamac Davida Albaharija je zaista izvanredna. Dakle, ta jedna intimna priča lirska, recimo o stradanju te žene, o ustaškim zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sve su to neke teme koje su na izvanredan način obrađene bez i malo neke patetike ili nekakve mržnje u Albaharijevom romanu. Zatim, roman na kome sam ja insistirao, koji je jedan svakako mojih najdražih romana u ovom novom veku, Oprošteni dar Vladimira Tasića, se takođe našao kao jedan mogući izbor u 4. godini, i to je svakako izvanredan izbor, kratak, lirski roman. Inače, Tasić u svojim romanima upravo potencira, recimo, to savremeno doba, priča o programerima, o ljudima koji se bave reklamom, IT sektorom, i oni postaju junaci, recimo, njegovih romana, dakle, to je, recimo, Kiši i Harti, ali i Oprošteni dar koji ima veze i sa medicinom, i sa likom i umetnoštima, i sa muzikom, dakle, roman o kome se toliko može lepo govoriti, pričati, koji je toliko inspirativan i u kome svako može naći, i oni koji se interesuju i za umetnost i za nauku, može naći nešto zanimljivo u tom pomalo enciklopedijskom romanu Oprošteni dar, kao što je takođe tu ponuđen i roman Vladimira Pištala Milenijum u Beogradu. Dakle, i tekako, kaže, neka dela nalaze svoje mesto, jel, savremene književnosti, što, kažem, u obaveznom, što u izbornom delu. Postoji tu još čitav niz novih autora, recimo, ja bih posebno izdvojio Vladana Matijevića, i možda pripovetke Vladana Matijevića, da li iz njegove zbirke Pristaništa, da li iz one knjige Prilično mrtvi, koja je nagrađena Advićevom nagradom u ovom novom veku, također mogu da budu prisutne i verovatno će biti prisutne u programu. Dakle, savremena književnost je književnost koja nastaje, koja se odvija tu pred nama, koju nekako ne možemo i ne smemo, naravno, ignorisati, koja se već uveliko i proučava na fakultetima, koja polako, ali sve intenzivnije ulazi i u programe osnovnih i srednjih škola. Ali možda je od svega najvažnije prosto podsticati učenike da prate, da budu otvoreni, da znaju neke savremene autore, dakle da imaju svest o tome da je srpska književnost i dalje traje, piše se, da se o njoj polemiše, vode razgovori. Naravno da se tu otvara i pitanje uopšte praćenje književnog života i kako i sami učenici mogu da prate, recimo, neke stvari, polemike koje se odvijaju na javnoj sceni, a upravo povodom književnosti. Ne znam, roman Kontra endorfin, Basari, pa kako je tu predstavljena Desanka Maksimović, pa da li je to u redu. To je isto jedna tema o kojoj se svakako može razgovarati. Nedavno sam se vidio s jednom koleginicom iz Nemačke i ona mi je rekla da tamo učenici u, recimo, srednjim školama svake godine imaju tu mogućnost da oni sami se dogovore i predlože jedno delo iz savremene književnosti koje će onda svi pročitati i o kojoj će svi govoriti. I to je također jedna vrlo zanimljiva mogućnost. Zanimljivo je da uglavnom njihovi učenici sad biraju uglavnom ova dela sa temom, i to je tema koja, recimo, dominira u savremenoj nemačkoj književnosti, nije teško pretpostaviti koja, to je pitanje emigranata, koji dolaze, njihove sudbine, kako se oni snalaze, sukob tih kultura, jezika, i da je to nešto što nekde i učenike interesuje, uglavnom takva dela biraju. Ali to je, recimo, jedna zanimljiva mogućnost, dakle, možda pitati naravno učenike šta to čitaju iz savremene književnosti, šta njih interesuje, da li možda tu možda se nađe neko delo koje bi onda svi pročitali, u kojem bi moglo da se razgovara, pa onda tako možda pokušati da se utiče na njihov književni ukus. Naravno, ne bih ja tu bio nikako iznenađen da se tu nađu neka dela iz nekakve poluknjiževnosti, neke trivialne književnosti, nekog kičaš, onda verovatno bi bilo i toga, ali možda pokušati da u školama, koliko možemo, pogotovo u ovo doba korone, da nekako pokušamo da negde menjamo i da možda malo i popravimo njihov književni ukus. Eto, toliko, ja sam nisam ovde vodio toliko računa o vremenu, koliko je
prošlo 45 minuta ili nešto, nismo ni krenuli vreme, pa ne znam ni kad smo krenuli, ali, kažem, ovo je svakako jeste tema o kojoj se i tekako može govoriti, o kojoj se čitala, 2 semestra se razgovara o savremenoj književnosti na fakultetu, o različitim autorima, tako da mi već studente ove novije nekako obučavamo da i pripremamo ih da i naravno u učionicama i tekako budu spremni da razgovaraju o ovim novim autorima. Naravno, zahvaljujem svakako na pažnji i naravno zamolio vas da li imate možda nekih pitanja, komentara, sugestija ili možda želite neko vaše iskustvo koje se tiče ovoga da podelite. Izvolite. Izborni program jesu ušli mnogi romani, ali ako uzmemo, na primjer, da 4. razred srednje škole u srednjim stručnim školama ima 3 časa nedeljno. Znate kako to izgleda? Ja sam gledala plan i program, tu posle jedne lektire, deca uvek kažu koliko ima strana. Pa posle te jedne lektire od 400 strana dolazi sledeća, znači sledeće nedelje, pa opet sledeće. Gledala sam kako je postavljen, znači prosto ponekad mi se čini kad pogledam taj plan i program kao da je pravljen za robote, da nije pravljen za decu. Jeste, to ste upravo, ja nisam radio te planove i programe, taj zavod ima takvu neku politiku, oni obično ne zovu one ljude koji se time bave, nego zovu neke druge, pa da to tako naprave, jeste, ja znam da ima svakako previše, pogotovo za tako mali broj časova, nedeljno i pogotovo u stručnim školama, ja smatram da tu ima previše. Zato ja kažem da je potrebno, ne može se to razrešiti tako što ćemo mi reći, sad ćemo ovo da isključimo iz programa, sad ćemo to smanjiti, tu treba napraviti zaista jednu ozbiljnu javnu raspravu o tome šta, koliko nam je potrebno, šta želimo od tih učenika, da li želimo da pravimo, što vi kažete, nekakve robote, ili zaista želimo učenike koji će ipak zavoleti književnost i imati tu nekakvu svest u čitanju i u potrebi za čitanjem, a da im to ne bude nekakav pritisak, teret, da sad moraju da pročitaju 400 strana. Dakle, potrebna je jedna ozbiljna, temeljna javna rasprava koja bi onda rezultirala jednom lepom, osmišljenom, temeljnom reformom svih tih stvari i naravno nesumnjivo povećanjem ipak fonda časova. Možda u srednjim stručnim školama bi to svako trebalo da budu možda 4 časa koje bi se mogli rasporediti što na književnost, što na jezičku kulturu. To jesu svakako. Znam da je to ključno pitanje i kada se govori o ovim sadržajima i savremenoj književnosti, dakle ne može se to tek tako jednostavno samo dodavati na ono što već postoji. Ove nekakve mogućnosti možda nekog smislenog povezivanja, uključivanja su možda bolji. I već je možda pitanje zašto su neka dela izbačena. Znači, deca su voljela da čitaju roman Starci mora Ernesta Hemingwaya, pa Eksponto Ive Andrića, pa... Ne znam, to je trebalo preživeti kad je napravljen taj novi plan i program. Da, ja sam to gledao i ja, nisam, ali ja se sa mnogim ovim stvarima ne slažem, pogotovo, ne znam, čak i Proleće Ivane Galebe su prebačene u neki izborni deo, Lelejska gora, dobra je da to nešto mogu da shvatim, ali recimo da, Starci mora je zaista jedan lep, čak i kratak roman koji bi mogao biti nekako prijemčiv. Ne znam, tako je to kod nas. Verovatno će iskustvo pokazati da neke stvari možda i nisu i najbolje, pa ćemo onda ponovo to morati da menjamo. Sad opet novo pitanje. Ja, na primjer, imam sva 4 razreda srednje škole. Sve se čini da je nekako odjednom promenjeno. To treba uraditi sve odjednom, a onda tamo završite, onda opet najavljaju novi plan i program za 5 godina. Nije istina da se sve to tako promeni. Jeste, pa mislim, to je tako to liči na nas, zaista. Opet sad dolazimo do toga da su profesori roboti. Da stalno moraju da se prilagođavaju, ovi vodovi, da menjaju. Da, tu ste apsolutno pravo, ja kažem, zato je bolje napraviti jednu ozbiljnu, temeljnu raspravu, uključiti što veći broj nastavnika, iskustvo nastavnika, čak i učenika, i onda pokušati napraviti nešto što će onda zaista duže trajati, a ne ovako nešto pomalo. Ja sam recimo bio i tim nekim komisijama i znate, jedna komisija je bila za 5. i 6. pa sad druga za 7. i 8. pa jedna za 1. i 2. pa jedna za 3. i 4. godine, i onda tu nemate nikakvog kontinuiteta, neko u klin, neko u ploču, različiti senzibiliteti, ljudi koji dolaze iz različitih oblasti, i onda tu ništa nije povezano i ništa nije usaglašeno. I onda se zapitate koji je onda smisao i zašto uopšte u tome učestvujete.
ali... To stvarno pravi ozbiljan problem. Konkretno ja treba da napišem 16 priprema za nedelju dana. Ima oni kolega koji imaju jedan razred ili dva razreda, pa mogu da napišu 4-5 priprema, 8. Znate šta je 16? Pritom imam 12 sati nedeljno kao, bez obzira što radim u srednjoj i osnovnoj školi, kao što neko 4 pripreme piše. Isto za 12 sati. Jedan ima 3 sata, ja imam 45 minuta, a šta je 45 minuta? Za delo koje možda ostane čovek i nedelju i 2 nedelje da radi kako treba. Tako da treba sve to da se uzme u obzir kad se radi, a ne samo moćno. Mislim da ona može mnogo bolje da se uradi, mnogo kvalitetnije, a ne znam, radi profesor 4 godine, sprema i odjednom nećemo to, radimo nešto drugo. Onda će i to drugo biti nešto površno ili... Jeste pravo, to je kao i na fakultetima ova akreditacija, mi smo usvojili recimo neke nove planove programa, ali to ne počinje baš odmah, uvek se ostavi jedno vreme da se nekako ljudi tome prilagode, da se pripreme, možda i to bi možda bilo rešenje, dakle ne, ostaviti jedan period da se zaista nastavnici prilagode. Ovo je bilo odjedno, mi smo čak imali čitanke, a radili smo i nekako se snalazili. Da. Hvala vam što ste podelili to iskustvo, to zaista treba da se čuje. Mora i da kuka. Da, dobro. Hvala vam onda na pažnji i nadam se da ćemo imati prilike da se vidimo, ostanite dobro i zdravo. Hvala.